Ndabahaye mwirwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure Official. Iyakure Official ni imboneshakure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizewe, amakuru atosoye, amakuru aba yatogojwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini, maze tukayabashikiriza mu buryo bwihuse. Turi kw'igenekerezo rya 25 ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi 2026. Sangwa kaze muri aya makuru yacu. Muri aya makuru yacu ndababwira ko Reveriyano Ndikuriyo yongeye gutorerwa kurongora umugambwe wa CNDD-FDD. Nta gitunguranye, Reveriyano Ndikuriyo yongeye gutorwa n'abagumyabanga bakomeye bo muri CNDD-FDD kugira ngo atware uyu mugambwe wa CNDD-FDD. Muri aya makuru yacu kandi ndababwira ko mu mujyi wa Uvira ibintu byayangaye. Abasirikare bundi 17 baraye barasiwe muri uyu mujyi. Ninde wabarashe? Kubera iki barashwe? Ibi nabyo ndabibafitiye muri aya makuru. Muri aya makuru yacu kandi ndababwira ko drone za FARDC zongeye kurasa mu gace ka Minembwe. Abaturage benshi cyane bapfuye, abandi bakomeretse. Abarwanyi ba M23 baramagana ibitero bya drone z'igisirikare cya Kongo ndetse n'igisirikare cy'u Burundi. Ibi nabyo turabigaruka ko idonido muri aya makuru. Muri aya makuru yacu kandi ndababwira ko abasirikare ba Kongo ndetse n'abarundi bagerageje kugaba ibitero bikomeye cyane mu gace ka Sange ku munsi w'ejo. Hari kw'igenekerezo rya 24. Intare za Sarambwe zarabashahuye, abarenga 80 barapfuye. Amakuru yizewe yemeza yuko intwaro z'abarundi ndetse n'intwaro za FARDC nazo intare za Sarambwe zabicakiye. Ibi byose rero ndetse n'ayandi makuru akomeye cyane arimo kuvugwa mu karere k'ibiyaga binini nibyo ngiye kugushikiriza idonido. Niba utarakanda kuri subscribe ndagusabye rwose ngo ubikore. Imbonesha kure yacu yitwa Iyakure Official. Niyo mbonesha kure tugiye kuzajya dukoresha tubashikiriza amakuru ya minsi yose avugwa mu karere k'ibiyaga binini, mu Rwanda, mu Burundi, muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'andi makuru y'irya nino mu makungu. Kanda kuri subscribe rero. Bwira abanywanyi bacu bose ko Iyakure Official yongeye gusubukura imirimo yayo kandi muri kumwe n'umumenyesha makuru wanyu. Sangwa kaze rero muri aya makuru yacu idonido. Nshuti banywanyi bacu mwebwe mukunda ibiganiro n'amakuru bya Iyakure Official, munyemerere aya makuru yacu tuyahere mu gihugu cy'u Burundi. Uyu munsi kw'igenekerezo rya 25 ni umunsi ukomeye cyane mu mugambwe wa CNDD-FDD. Habaye ikoraniro kaminuza ry'umugambwe wa CNDD-FDD ndetse n'ikoraniro ryatorewemo abayobozi b'uyu mugambwe wa CNDD-FDD. Reveriyano Ndikuriyo wari usanzwe arongora uyu mugambwe yari amaze imyaka 5 atwara CNDD-FDD. Uyu munsi kw'igenekerezo rya 25 Reveriyano Ndikuriyo yongeye gutorerwa kurongora uyu mugambwe wa CNDD-FDD ndetse n'umwungirije ari we Siriyake Nshimirimana yongeye gutorerwa kuba icyegera cya Reveriyano Ndikuriyo. Bongeye gutorerwa manda y'imyaka 5. Bisiguye yuko bazarongora CNDD-FDD kugeza mu mwaka w'ibihumbi 2031. Amakuru yizewe yemeza neza ko Generali Evariste Ndayishimiye atashakaga yuko Reveriyano Ndikuriyo yongera kurongora uyu mugambwe. Gusa abasirikare bakomeye mu Burundi ndetse n'abagumyabanga bakomeye muri CNDD-FDD barateye utwatsi icyifuzo cya Generali Neva.
General Neva ntabwo yashakaga ko Reveriyano Ndikuriyo akomeza kurongora uyu mugambwe wa CNDD-FDD. Umuntu urongoye umugambwe wa CNDD-FDD mu gihugu cy'u Burundi bifatwa nk'aho ari nomero ya kabiri mu butegetsi. Niwe muntu aba afite ingufu zikomeye za politike, ndetse byibonekeza ko nyuma ya perezida, umunyamabanga mukuru w'umugambwe wa CNDD-FDD ariwe kizigenza akomeye mu gihugu cy'u Burundi. Muri iyi minsi indyane ni zose hagati ya Reveriyano Ndikuriyo na General Evariste Ndayishimiye atwara igihugu cy'u Burundi. Amakuru yizewe yemeza yuko abagumyabanga bakomeye ba CNDD-FDD bamaze kubwira Reveriyano Ndikuriyo ko bazamushyigikira maze akiyamamariza kurongora igihugu cy'u Burundi mu mwaka w'ibihumbi 2027. General Neva rero yararakaye cyane. General Neva yashakaga guca intege Reveriyano Ndikuriyo amuvana ku burongozi bw'umugambwe wa CNDD-FDD, ariko byamutaye kuwa amazi. Reveriyano Ndikuriyo arimo kugira imbaraga nyinshi, ndetse akagwi k'abajenerali barongoye igihugu cy'u Burundi nako kamaze gushyigikira Reveriyano Ndikuriyo. Amakuru yizewe kandi akemeza yuko abarongoye inama nshingamateka ndetse n'abarongoye inama nkenguzamateka bose bashyigikiye Reveriyano Ndikuriyo. Abangaba ni General Gervas Ndirakobuca bataziranda kugarika arongoye inama nkenguzamateka. Yamaze kugaragaza yuko ashyigikiye Reveriyano Ndikuriyo. Hari kandi Daniel Gerase Ndabirabe arongoye inama nshingamateka, nawe yamaze kujya ku ruhande rwa Reveriyano Ndikuriyo. Abasirikare bakomeye ndetse n'abakadere bakomeye muri CNDD-FDD bose babona yuko Reveriyano Ndikuriyo ari we mugabo ubushitse agomba kurongora igihugu cy'u Burundi. Ibingibi rero birashyira habi cyane General Neva. General Neva yakoze ibishoboka byose ngo arebe ko yakwikiza Reveriyano Ndikuriyo, ariko byaramutaye kuwa amazi. Abagumyabanga bakomeye bamaze gushyigikira Reveriyano Ndikuriyo. Uyu munsi ku igenekerezo rya 25, Reveriyano Ndikuriyo yongeye gutorerwa kurongora umugambwe wa CNDD-FDD. Amakuru yizewe angeraho avuye mu mugambwe wa CNDD-FDD aremeza neza ko Reveriyano Ndikuriyo noneho imbaraga ziwe zigiye kwiyongera. Amakuru yizewe yemeza yuko Reveriyano Ndikuriyo ndetse n'abajenerali bakomeye mu Burundi ngo bamaze gukora inama zikomeye cyane, bakemeza yuko azakomeza kurongora uyu mugambwe. Hari amakuru yavugaga yuko Reveriyano Ndikuriyo azarongora igihugu cy'u Burundi mu mwaka w'ibihumbi 2027. Gusa ariko ntabwo ariko bimeze. Hari ayandi makuru yemeza yuko abasirikare bakomeye mu Burundi ndetse n'akagwi k'abagumyabanga bakomeye muri CNDD-FDD bamaze kubona uwundi mukandida ukomeye uzarongora igihugu cy'u Burundi. Ibingibi turaza kubigaruka ko idonido mu makuru yacu ari imbere. Muri kano kanya munyemerere amakuru yacu tuyakomereze muri Kivu y'Epfo, mu gace ka Sange, ni mu misozi ikikije umujyi wa Uvira. Ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 24, igisirikare cya Kongo ndetse n'abasirikare b'u Burundi bagabye ibitero bikomeye cyane ku birindiro by'abarwanyi ba M23 muri kariya gace. Habaye imirwano ikomeye cyane. Abasirikare ba Kongo bari bagabye ibitero bikomeye bashaka kwisubiza agace ka Sange, ariko intare za Sarambwe zarabashushubikanye maze zibasubiza inyuma zibahondagura. Abarenga 80 barapfuye. Amakuru yizewe akemeza yuko abarenga 45 intare za Sarambwe zabacakiye rwa mikono, bacakiwe matekwa. Ibikoresho bikomeye cyane birimo imbunda zikomeye za FARDC nabyo intare za Sarambwe zarabicakiye. Intare za Sarambwe kandi zacakiye imodoka z'intambara zari zirimo gukoreshwa n'abasirikare ba Kongo ndetse n'abasirikare b'u Burundi.
Imirwano ikomeye cyane yabaye ku munsi w'ejo yasize abasirikare barenga 80 bo ku ruhande rwa FARDC bitaye kuri Songoye. Intare za Sarambwe zarabashahuye. Amakuru yizewe kandi aremeza yuko muri kano kanya turiko turavugana ku igenekerezo rya 25 igisirikare cya Kongo gikoresheje indege z'intambara cyongeye kurasa mu misozi miremire ya Sange ndetse no mu bice by'ikibaya cya Rusizi. FARDC irimo kurasa kuri M23 nyuma yaho bano barwanyi bavuye mu mujyi wa Uvira maze bakerekeza mu nkengero z'uyu mujyi. Ibirindiro bya nyuma bya bano barwanyi biri mu gace ka Sange, ni mu birometero nka 15 uvuye mu mujyi wa Uvira. Mu gihe rero FARDC n'abarundi barimo kwita kuri Songoye, mu ijoro ryakeye naho abarundi baraye bitaye kuri Songoye. Abasirikare b'u Burundi 17 baraye barasiwe mu mujyi wa Uvira. Amakuru yizewe aremeza yuko urufage rw'amasase rwaraye rwumvikana mu mujyi. Abantu bitwaje ibirwanisho bahanganye mu buryo bukomeye cyane n'igisirikare cy'u Burundi. Amasasu yamaze iminota 40 yose arimo kumvikana mu mujyi wa Uvira. Hari amakuru arimo kongeraho yemeza yuko abazarendo aribo bakozanijeho n'igisirikare cy'u Burundi. Abazarendo barasanye n'abasirikare b'u Burundi, ivumbi riratumuka. Abazarendo bivuganye abarundi barenga 17. Hari amakuru yizewe yemeza yuko abarundi ndetse n'abazarendo batarimo kumvikana mu kugenzura umujyi wa Uvira. Abarundi bavuga yuko abazarendo bagomba kuva muri uyu mujyi. Abazarendo nabo bakavuga yuko bari iwabo muri Kongo, ngo ntabwo bagomba kumvira amabwiriza y'abarundi. Abarundi ngo ntibakava amahanga, ntabwo bagomba kuza gutanga amabwiriza n'amategeko muri Kongo. Izi mvururu rero ndetse no gushyamirana byavutse ubwo abazarendo bari barimo gutukana n'abarundi, ndetse amakuru akemeza neza ko abazarendo bateze ambushi abasirikare b'u Burundi. Abazarendo nyuma yo kurakara ndetse nyuma yo kumva ko abarundi barimo gushaka ko abazarendo bava muri uyu mujyi, abazarendo barakaye maze batega ambushi abasirikare b'u Burundi. Na ambushi bategeye rwagati muri uyu mujyi wa Uvira maze batangira kumisha urufage rw'amabombe ku basirikare b'u Burundi. Abarundi barenga 17 bapfuye, abandi benshi cyane bakomeretse muri ibi bitero bikomeye cyane bagabweho n'abazarendo. Abazarendo ndetse n'abarundi yemwe n'abasirikare ba FARDC bose barimo kurebana yingwe muri uyu mujyi wa Uvira. Abazarendo bavuga yuko aribo barwanye urugamba rukomeye, bakavuga yuko abarundi na FARDC birukanse maze bagata urugamba. Ahubwo abazarendo bakavuga yuko aribo bonyine bagomba gucungera umutekano muri uyu mujyi. Mu yandi makuru akomeye cyane ni ibitero by'indege za FARDC mu gace ka Minembwe. Indege za drone z'igisirikare cya FARDC zongeye kurasa mu bice byo mu Minembwe. Amakuru yizewe aremeza yuko za drone ndetse n'indege za Sukoyi zongeye kumisha urufage rw'amabombe mu bice bya Mikenke ahazwi nko kuri Puwezero. Indege nazo zaharashe. Ibi bice byose birimo kugenzurwa n'abarwanyi batwirwaneho. Igisirikare cya Kongo gikomeje kugaba ibitero by'indege. Ni ibitero birimo kugwamo abasivile benshi. Amakuru yizewe kandi aremeza ko abasirikare b'u Burundi bamaze kugota biriya bice, nabo barimo kuvundereza urufage rw'amabombe mu bice birimo abasivile. Za bombe zirimo kwisekura mu mihana y'abanyagihugu. Ndetse amakuru yizewe aremeza ko abarundi na FARDC barimo gutegura ibikorwa by'ubwicanyi bigiye kwibasira abanyamurenge bari muri biriya bice bya Minembwe. Muri aya makuru yacu ndababwira ko Perezida Tshisekedi ari mu mazi abira. Perezida Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibintu byamukomeranye. Nyuma y'aho Tshisekedi yanze ibiganiro n'abarwanyi ba M23, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarakaye.
Amerika yamaze gutanga agasopo kuri Tshisekedi imubwira yuko agomba kujya mu biganiro vuba na bwangu, bitaba ibyo agahura n'ingaruka zikomeye. Amakuru yizewe aravuga yuko Abanyamerika barimo kurakazwa cyane n'imyifatire ya Tshisekedi wateye utwatsi ibiganiro bya Doha yagiranaga n'abarwanyi ba Generali Makenga. Ubutegetsi bwa Kongo bwavuze ko butazasubira mu biganiro bya Doha muri Katari, ndetse Tshisekedi yamaze gutangaza ko ikibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo azagikemuza intambara karundura, ndetse akavuga yuko azanashoza intambara ku gihugu cy'u Rwanda. Nyuma y'aho Tshisekedi asinye amasezerano ya Washington, Tshisekedi yanze kubahiriza ibikubiye muri aya masezerano. Amasezerano ya Washington ni amasezerano igihugu cya Kongo cyagiranye n'igihugu cy'u Rwanda. Muri aya masezerano harimo ingingo ebyiri zikomeye. Ingingo ya mbere ni uko Kongo yemeye gusenya FDLR. U Rwanda narwo rwemeye kuvanaho ingamba zarwo z'ubwirinzi mu gihe cyose ubutegetsi bwa Kongo bwaba bumaze gusenya FDLR ibangamiye umutekano w'u Rwanda. Ubutegetsi bwa Tshisekedi bwanze gusenya FDLR, ahubwo bukomeje gukorana na FDLR ndetse no gutanga intwaro nyinshi muri zino nyeshyamba hagamijwe guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Nyuma y'aho Tshisekedi avuye i Washington, nta kintu na kimwe yigeze yubahiriza mu bikubiye muri aya masezerano. Ikindi kintu giteye inkeke kandi ni uko Tshisekedi yahise atangaza ko atazasubira mu biganiro n'abarwanyi ba M23. Nyuma y'uko Tshisekedi asinya amasezerano ya Washington, yibwiraga ko Abanyamerika bazakoresha imbaraga zabo maze bagategeka u Rwanda ngo rukavanaho ingamba z'ubwirinzi. Nyamara ntabwo ariko amasezerano ya Washington abivuga. Amasezerano arabisobanura neza. Kongo igomba gusenya FDLR maze u Rwanda narwo rukavanaho ingamba z'ubwirinzi. Nyuma yo gusinya aya masezerano ya Washington, Perezida Tshisekedi yabonye ko ibintu bitoroshye rwose. Yabonye ko agomba gusenya FDLR kugira ngo u Rwanda narwo ruvaneho ingamba z'ubwirinzi. Tshisekedi yibwiraga ko Abanyamerika bazakoresha imbaraga zabo ndetse n'igitutu maze ngo u Rwanda rukavanaho ingamba z'ubwirinzi. Reka mbibutse ko izi ngamba z'ubwirinzi z'igihugu cy'u Rwanda Kongo izisobanura ivuga yuko ari abasirikare b'u Rwanda bari muri Kongo. Kongo yemeza ko abasirikare b'u Rwanda barenga 6,000, ndetse yemwe irarenga ikavuga yuko bageze no ku 7,000. Bano basirikare b'u Rwanda ngo bari muri Kongo. Izi ngizi ngo nizo ngamba z'ubwirinzi. Niko igihugu cya Kongo kizisobanura, kikavuga yuko bano basirikare b'u Rwanda bagomba kuva ku butaka bwa Kongo vuba na bwangu. Kongo rero ivuga yuko u Rwanda rutigeze ruvana abasirikare barwo muri Kongo, ndetse Kongo ikavuga yuko u Rwanda ngo rukomeje gufasha abarwanyi ba M23 mu guhondagura FARDC ndetse no gucakira ibice bikomeye mu burasirazuba bwa Kongo. Nk'uko nagiye mbibabwira mu makuru yacu yatambutse, nababwiye ko Tshisekedi yasabye Abanyamerika ko bagaba ibitero bikomeye cyane mu burasirazuba bwa Kongo maze bakica Generali Makenga ndetse na Bwana Koloneli Nanga. Ibingibi Abanyamerika barabyanze. Abanyamerika babiteye utwatsi, ahubwo basabye Tshisekedi kugira vuba na bwangu maze agasubira mu biganiro na bano barwanyi. Tshisekedi nawe yarigumuye, yavuze yuko Abanyamerika yabemereye amabuye y'agaciro, ariko nabo ngo bagomba kumufasha maze bagategeka u Rwanda rukavana abasirikare muri Kongo, ndetse ngo Abanyamerika bagakoresha indege zabo z'intambara ndetse n'ubutasi buhambaye maze ngo bakica Generali Makenga urongoye abarwanyi ba M23, ndetse ngo bakanivugana Bwana Koloneli Nanga.
uyu nguyu ni umunyapolitike ukomeye cyane urongoye ihuriro AFC M23. Abanyamerika rero babiteye utwatsi, ahubwo babwira Tshisekedi ko akwiye kubahiriza ibyo yasinyiye i Washington. Ibyo yasinyiye nta bindi nuko yasinyiye gusenya FDLR ndetse akayirandura burundu. Yanasinyiye kandi ko imvugo z'urwango ndetse n'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bikorerwa abavuga ururimi rw'ikinyarwanda mu burasirazuba bigomba guhagarara vuba na bwangu. Bino byose rero nta na kimwe ubutegetsi bwa Kongo bwakoze. Imvugo z'urwango zariyongereye. Mwaramwiboneye generali wa FARDC wari umuvugizi w'igisirikare cya Kongo, Generali Sylvain Ekenge Bomusa Efomi, yavuze yuko kurongora umututsikazi ari ukwigengesera mu buryo bukomeye, ngo ni ibintu bisaba kwitonda. Yavuze yuko abatutsikazi ari abagambanyi ndetse ko bakora mu nyungu z'umwanzi. Aya magambo y'urwango ya Generali Sylvain Ekenge ntacyo ubutegetsi bwa Kongo bwayakoze ko, ndetse n'abandi banyapolitike benshi bakomeje kuyatangaza muri Kongo kugira ngo Kongo igabanye igitutu mpuzamahanga yamuhagaritse ku mwanya wiwe wo kuvugira igisirikare. Ariko Generali Ekenge arimo kwidegembya i Kinshasa ndetse akomeje guhembwa amafaranga ye menshi. Amakuru yizewe yemeza yuko ibyatangajwe na Generali Ekenge ariko n'ubutegetsi bwa Kongo bubyemera. Niko Tshisekedi abyemera. Tshisekedi nawe ngo yemera ko abatutsikazi ari abantu bo kwirindwa cyane. Ndetse Tshisekedi asangiye ibitekerezo neza n'uyu mujenerali Sylvain Ekenge. Kugeza na n'ubu turiko turavugana, ubutegetsi bwa Kongo bwarinangiye, bwanze kubahiriza amasezerano ya Washington ngo busenye FDLR. Aho gusenya FDLR, ubutegetsi bwa Kongo bukomeje gutanga intwaro nyinshi ndetse bukomeje gutoza FDLR no kuzishakira abafatanyabyaha kugira ngo bazahungabanye umutekano w'u Rwanda. Ibingibi rero ni agasomborotso gakomeye cyane ka Kongo. Ndetse Tshisekedi akomeje kwikomanga ku gatuza akavuga yuko azashoza intambara ikomeye cyane ku gihugu cy'u Rwanda. Ubutegetsi bwa Kongo bushinja u Rwanda ko rufasha abarwanyi ba M23 ndetse ko abakomando kabuhariwe b'igisirikare cy'u Rwanda aribo bacakiye umujyi wa Uvira. Ibingibi kandi Kongo yagiye inabitangaza kenshi. Kongo yavuze yuko abakomando b'u Rwanda aribo bacakiye umujyi wa Goma. Ibice by'ingenzi byose mu burasirazuba bwa Kongo, ubutegetsi bwa Kongo buvuga yuko ari abasirikare b'u Rwanda kabuhariwe babicakiye. Nyuma yaho Tshisekedi asinya amasezerano ya Washington, none akaba yaranze kuyubahiriza. Nyuma kandi yaho Tshisekedi atangaje ko atazongera kuganira n'abarwanyi ba M23, ndabamenyesha ko ibintu byamukomeranye. Perezida Tshisekedi abanyamerika bamuhaye gasopo. Abanyamerika bamubwiye yuko agomba kubahiriza ibyo mu masezerano yasinyiye i Washington. Abanyamerika kandi bamubwiye ko agomba kubahiriza vuba na bwangu iby'ibiganiro bya Doha ndetse intumwa za Kongo zigasubira mu biganiro. Abanyamerika kandi batanze gasopo kuri Tshisekedi ushaka gutegura ibindi biganiro. Abanyamerika bamubwiye ko ibiganiro bya Kinshasa bidakenewe, ndetse Abanyamerika bamubwiye yuko nakomeza kwirozonga agakomeza rwose kugumuka ibyiwe biza kuba bibi cyane. Abanyamerika bamuteguje, bamubwiye ko agomba gukora vuba na bwangu agasubira mu biganiro ndetse akagaragaza ubushake bwo gusenya FDLR. Amakuru yizewe arimo kongeraho aremeza neza ko Abanyamerika barakaye nyuma y'aho Tshisekedi atangiye guhindura uruhande. Muri iyi minsi ubutegetsi bwa Kongo burimo guhindura uruhande nyuma y'aho Kongo ibonye ko Abanyamerika batarimo gukora ibyo Tshisekedi ashaka. Ubutegetsi bwa Kongo burimo gukorana n'Abashinwa ndetse n'Abarusiya
Muri iyi minsi amatsinda akomeye cyane y'Abarusiya ari muri Kongo, ndetse ubutegetsi bwa Kongo bukomeje kohereza intumwa i Pekin ndetse no mu Burusiya. Amakuru akemeza yuko Tshisekedi yaba arimo gutera umugongo Abanyamerika, ahubwo akaba arimo guhana ibiganza n'Abarusiya ndetse n'Abashinwa. Abihweza ibya politike baravuga yuko Tshisekedi arimo gukora amakosa akomeye nyuma y'amasezerano yagiranye n'Abanyamerika. Tshisekedi aragaragaza yuko atiteguye kuyubahiriza. Reka mbibutse ko Tshisekedi yasinyanye amasezerano n'Abanyamerika agamije gucukura amabuye y'agaciro muri Kongo, ariko aya masezerano agomba kubahirizwa ari uko amahoro n'umutekano byagarutse muri Kongo. Kugira ngo amahoro n'umutekano bigaruke, nuko Tshisekedi asenya FDLR ndetse akajya mu biganiro n'abarwanyi ba M23. Ibingibi rero ntabwo Tshisekedi arimo kubikozwa. Ni ibintu Abanyamerika barimo kubona yuko ari agasuzuguro, ndetse ko Tshisekedi arimo kwangiza amasezerano. Hari amakuru avuga yuko Abanyamerika nabo rwose baba bagiye guhangana na Tshisekedi ndetse bakamwereka isomo rikomeye. Hari abavuga yuko Tshisekedi arimo gukina n'umuriro. Abanyamerika ku nyungu zabo nta mikino na mikeya, nta gupyinatana gutoya bashobora kugira. Hari amakuru avuga yuko Tshisekedi ari mu kaga. Nakomeza kwanga ibyo Abanyamerika bamusaba, Abanyamerika rwose bashobora no kumutembagaza ku butegetsi. Amakuru yizewe avuga ko Tshisekedi yarakariye Abanyamerika nyuma yo gutahura ko Abanyamerika ku rundi ruhande barimo gukorana n'abarwanyi ba M23. Ibi ni ibintu nabasobanuriye ku munsi w'ejo. Nababwiye ko Abanyamerika ari abantu bashaka kurya ku mpande zombi. Abanyamerika bakorana n'impande zose ndetse bakajya ku ruhande rufite imbaraga. Abanyamerika rero barimo gukorana n'abarwanyi ba General Makenga, ndetse hari amakuru avuga yuko Amerika yaba yiteguye gufasha zino nyeshyamba maze zigacamo Kongo ibice bibiri. Abanyamerika biteguye gufasha M23 maze igatangaza Repubulika yigenga ya Kivu. Ibingibi rero byarakaje Tshisekedi, ndetse abona yuko Abanyamerika atari abo kwizerwa. Ibyo gushaka kujya ku Barusiya ndetse n'Abashinwa nabyo biramukora ko. Abanyamerika rwose bashobora kumwivugana kubera yuko amabuye y'agaciro ya Kongo bamaze kuyabarira, bamaze rwose kuyapangira kandi barayashaka mu buryo bwose. Ku neza cyangwa ku nabi, Abanyamerika barashaka amabuye y'agaciro muri Kongo. Tshisekedi niyanga gukorana nabo, bano Banyamerika biteguye gukorana na General Makenga n'abarwanyi biwe, kandi Abanyamerika biteguye gushyigikira umugambi wa balkanizasiyo. Ibi ni ibintu nabagejejeho ku munsi w'ejo. Ayandi makuru arimo kongeraho aremeza ko Abanyamerika baba barimo gutegura umugambi ukomeye cyane wo kuvana ku butegetsi Tshisekedi. Tshisekedi ngo arimo gufunga umutwe, ndetse Tshisekedi arimo kwigumura ku byemezo by'Abanyamerika. Amakuru rero akemeza yuko Masadi Bulosi, uyu nguyu ni umujyanama wa Perezida Trump ajejwe Afurika, yahamagaye i Kinshasa ababwira yuko bagomba kubahiriza amasezerano ya Washington. Bwana Masadi Bulosi uyu nguyu kandi ni nawe wavuganye n'abarwanyi ba General Makenga. Ibingibi rero bikagaragaza yuko Abanyamerika barimo kurya ku mpande zombi. Abanyamerika ni iturufu irya ku mpande zombi. Bano Banyamerika bafite inyungu zikomeye muri Kongo, ndetse barimo gukora ibishoboka byose ngo barebe ko inyungu zabo bazigeraho. Mu gihe rero Tshisekedi arimo kuzibangamira, nta kabuza Abanyamerika baraza kumutembagaza ku butegetsi bwiwe. Muri iyi minsi rero amakuru akomeye aremeza neza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaze rwose gushyigikira uyu mugambi. Ndasubiramwo, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirimo gushyigikira umugambi w'abarwanyi ba M23, umugambi wo gushinga Repubulika yigenga ya Kivu.
Amakuru yizewe yemeza ko Abanyamerika barimo kurya ku mpande zombi, barimo kurya ku ruhande rwa Tshisekedi na leta ya Kongo, ndetse bagahindukira bakarya ku ruhande rwa zino nyeshyamba za M23. Amakuru yizewe aremeza ko M23 yagiranye ibiganiro bikomeye n'Abanyamerika. Ubutegetsi bwa Perezida Donald Trump bwagiranye ibiganiro bikomeye cyane n'abarongoye M23 ndetse n'ihuriro AFC. Hari amakuru avuga yuko muri ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Kampala, abarongoye M23 bahuye n'abategetsi bakomeye muri ambasade. Amakuru kandi yemeza ko Bwana Koloneli Nanga yibonaniye na ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu biganiro bikomeye cyane byabereye i Kampala. Amasoko yacu akomeye cyane mu gihugu cya Uganda ndetse amakuru tuvana mu banyapolitike bakomeye yemeza ko abarwanyi ba M23 baba baragiranye ibiganiro bikomeye n'abategetsi bakomeye begereye Perezida Donald Trump. Amakuru kandi akemeza ko Bwana Masadi Bulosi nawe ku murongo wa telefone yivuganiye na Bwana Koloneli Nanga urongoye AFC M23. Ajyandi makuru kandi akemeza yuko atashe militaire muri ambasade ya Amerika i Kampala yavuganye na General Makenga imbona nkubone. Ajyandi makuru nanone akemeza ko i Nairobi muri Kenya muri ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika atashe militaire yagiriye uruzinduko rukomeye cyane mu mujyi wa Goma. Umwatashe militaire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Nairobi yagiriye urugendo rukomeye cyane mu mujyi wa Goma ndetse yaganiriye na Bwana Koloneli Nanga, ndetse amakuru akemeza yuko yabonanye na General Makenga mu mujyi wa Goma. Hari abadepite ndetse n'abasenateri bo muri Amerika bakomeje kugenda bahura na Bwana Koloneli Nanga, abandi bagahura na Koloneli Nzenze. Amakuru rero akemeza ko Abanyamerika barimo kureshya cyane bano barwanyi ba General Makenga. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaze gufata uruhande. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishyigikiye bano barwanyi, ndetse Amerika irimo gukora ibishoboka byose ngo yegukane ubugenzuzi bukomeye cyane mu burasirazuba bwa Kongo. Perezida Tshisekedi nawe yamaze kubibona neza. Tshisekedi avuga ko Abanyamerika barimo kurumira habiri. Abanyamerika ngo barereka Tshisekedi ko bari kumwe, ariko ku rundi ruhande Abanyamerika barimo no gushyigikira abarwanyi ba M23. Ibi ni ibintu nabasobanuriye neza mu makuru yacu. Nababwiye ko Abanyamerika ari iturufu imwe yonyine ariko irya ku mpande zombi. Abanyamerika bakora ibishoboka byose bakajya ku ruhande rwatsinze imirwano cyangwa se uruhande rwatsinze diplomasi. Ni ikarita irya ku mpande zombi. Amakuru arimo kongeraho muri iyi minsi arerekana neza ko abarwanyi ba M23 barimo gukina politike yo ku rwego rwo hejuru. Bano barwanyi basabye ibiganiro n'ubutegetsi bwa Kongo. Kongo yari yabyemeye maze bagidoha muri Katari, ariko Kongo nyuma yaho ngo yaje gutahura ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Katari ngo rwose baba barimo gushyigikira uruhande rw'abarwanyi ba M23. Mu minsi ishize mwarabibonye ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu cy'u Burundi yacitswe maze akandika amakuru akomeye cyane. Ariya makuru yari ibanga rikomeye. Minisitiri Edouard Bizimana yavuze yuko ibirimo gukorwa n'igihugu cya Katari ngo ari ugushyigikira abarwanyi ba M23. Iyo uvuze Katari uba uvuze Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku rubuga rwa X, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi yikomye cyane igihugu cya Katari yerekana neza ko kirimo gushyigikira zino nyeshyamba.
ndetse yashakaga kwerekana ko Katari ngo yaba irimo gukoresha amafaranga menshi cyane kugira ngo irangaze abanyamerika bakomeze kujya ku ruhande rwa zino nyeshyamba. Iri ngiri ryabaye ikosa rikomeye cyane muri diplomasi. Amakuru yatangaje yari ibanga rikomeye. Ibyo Minisitiri Edouard Bizimana yatangaje nubwo byaba biri mu kuri, ariko yatangaje amakuru y'ibanga ataragombaga kujya ku karubanda. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zararakaye cyane, ndetse igihugu cya Katari cyararakaye kugeza ubwo Generali Ndayishimiye ubwiwe asabye imbabazi maze akihohora, akavuga yuko ibyakozwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga ari ikosa, ndetse agashimagiza cyane Katari avuga yuko ari umufatanyabikorwa ukomeye w'u Burundi. Ariko Minisitiri Edouard Bizimana ijambo yari yarikocoye, kandi ijambo ryari ryamaze kugenda. Ibingibi yabitangaje nyuma y'ibiganiro byari byarahuje Tshisekedi ndetse n'ubutegetsi bw'u Burundi. Tshisekedi akavuga yuko abanyamerika ngo barimo gushyigikira M23. Niwo mujinya mwabonye Edouard Bizimana yahise yadukana kuri X, akavuga ko Katari irimo gushyigikira abarwanyi ba Generali Makenga, ndetse ko Katari iri ku ruhande rw'abarwanyi Burundi na Kongo. Muri iyi minsi amakuru arimo kongeraho aremeza neza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirimo gushyigikira abarwanyi ba M23 hagamijwe gushinga igihugu gishyashya mu burasirazuba bwa Kongo. Mu minsi ishize nabagejejeho amakuru ndetse na video y'abanyamerika bari basuye ibice bya Masisi. N'abakongomani bahungiye muri Amerika ndetse no ku mugabane w'Uburayi bari bagarutse mu burasirazuba bwa Kongo. Kiriya ni ikintu gikomeye. Bariya abanyamerika bari bageze mu burasirazuba bwa Kongo. Amakuru dufite nuko batwaye amakuru akomeye, kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikaba zirimo gukorana nabo kugira ngo bashinge Repubulika yigenga ya Kivu. Hari abakorera ubutegetsi bwa Trump bakomeje kugera mu mujyi wa Goma ndetse no kugera mu burasirazuba bwa Kongo bagamije kunonosora neza umugambi ukomeye wa balkanizasiyo. Nagiye mbibabwira kenshi, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igiye gucikamo kabiri. Abanyamerika barabona neza ko gukorana na Generali Makenga ndetse n'abarwanyi ba M23 ari byo byiza mu bugenzuzi bw'uburasirazuba bwa Kongo. Ubutegetsi bwa Tshisekedi ibyo bwemereye muri Amerika bwanze kubikora. Tshisekedi yanze gusenya FDLR. Tshisekedi yanze ibiganiro n'abarwanyi ba Generali Makenga kugira ngo intambara irangire maze abanyamerika nabo bacukure amabuye y'agaciro. Kuva rero intambara itararangira muri Kongo, abanyamerika bahisemo kujya ku ruhande rw'abarimo kurwana kugira ngo batsinde intambara maze begukane ubugenzuzi bw'uburasirazuba bwa Kongo. Muri iyi minsi rero ibimenyetso byose birerekana ko Kongo igiye gucikamo kabiri. Hari ibimenyetso byerekana ko abarwanyi ba M23 bafite umugambi wo gushinga igihugu cyigenga mu burasirazuba bwa Kongo. Kuba barongoye AFC M23 bakomeje kugirana ibiganiro n'abategetsi bakomeye muri Amerika. Bakaba barabonanye na attaché militaire i Kampala ndetse na attaché militaire i Nairobi. Ni ikintu gikomeye cyane kandi bisobanuye byinshi. Birerekana ko abanyamerika ijisho ryabo ririmo kureba uburasirazuba bwa Kongo, kandi abanyamerika barabona neza ko gukorana na bano barwanyi birimo inyungu nyinshi kuruta gukorana na Tshisekedi wananiwe kugarukana amahoro mu burasirazuba bwa Kongo. Abanyamerika barabona neza ko M23 yaba ifite ahazaza heza, kandi abanyamerika barabibona neza ko ubutegetsi bwa Kongo bwananiwe gutsinda zino ntambara, bwaba mu buryo bwa politike ndetse n'intambara. Abanyamerika rero nk'uko nabibabwiye ni iturufu imwe yonyine ariko irya ku mpande zose. Barimo kurya ku ruhande rwa zino nyeshyamba bagahindukira bakerekana ubutegetsi bwa Kongo ko barimo gukorana nabwo. Aho babona inyungu hose barakorana nabo.